Kalen juga Shipai Border Security Force kebadan ha Umpling kala syak hen kum ka containment zone namar ka jing don bun ngut kinong pang COVID-19. Bat ka jing nang Saphriang jong ka jing pang hapok kani kalen. Ka jing long jing man hang ni kala penbor ya ka sarkar jela bakan betha ha ka ban khangkut no shwa ya ka kata banam sya su ya ka jing yerung yemi jong ki briu khanang ba ka klam kanam yo lat ban Saphriang sabar jong kani jaka. Katkum ka jing khen ka ba ada ka sarkar jela hadu onrungut ki Shipai BSF bat ka wei ka kurem jong Shipai kila yo ya ka jing pang COVID-19 ha ka ni kalen Shipai bat kini baro ki don mentah ha pedeng jing sumar ha composite hospital jong ki Shipai BSF ha Umpling handai nakaliang jong ki Shipai BSF kila ajing khen ba ka jing don jong ki nong pang COVID-19 ha po kalen Shipai ha Umpling kala kot saka khat lai ngut bakun thop ya nrungut ya ki belalap badan jing pang COVID-19 da ka jing le test ha station rel bat hakat lingsun ha Guwahati. Kini ki Shipai ki de ki berangwan phai na ka syuti na keleng ki jela jong kari. Laong ba ki nyongut ki wei pat ki de ki be bet hapo kalen Shipai hi ki bakun thop ya ka kurim jong wei Shipai ubasa yeng wai sabar. U Deputy Inspector General jong BSF u Dr. AC Bardwajan Ubalong ru medical superintendent jongko composite hospital ula pentep babun ki Shipai ki bayo ek jingpang ki de ki bawan phai na ka syuti na keleng ki jela jongkari bat nakaliang jong ki bor penya jong kani kalen Shipai ha Umpling kila bu ye kini ki Shipai ha ka hospital ban ai ye jing sumar ula pentep ru ba ka hospital kala bu ye ka jaka pensa kerpang ni ka quarantine center ban pensa ya baro ki Shipai ki berangwan phai na sabar jong ka jela ban yo le ye ki test repair Wia tu bagi bor penya jong BSF kila semru ya baro kila klenti ban penti kena baka klam COVID-19 kanam Saphriang sekiri ba. Upentep ru bagi bor Shipai kila bu ya ki thermal imaging system ha kherdop ban le screening ya baro ki bri ki batmu ban rong sapo jong kalen Shipai bat ru kala bu iki nong sembet dawai na ka benta ki kali ba ki thok ki barong sapo ban lat na ka jing ye bet jong ka klam. Habakali u Dr. Bardwajan ula pentep baka composite hospital jong ki BSF kadi ka hospital kabala itu da ka sarkar pedeng ba ka sarkar jela kum ka hospital kabala ban ajing kersan ye ki Shipai ki bayo ya ka COVID-19 ha ka sitho ding sa arngut ki Shipai BSF ki badan ha Meghalaya kila yo ye ki jing pang COVID-19 मैं छुट्टी गया था 27 डेज छुट्टी गया था तो जब दिल्ली से वापस आया तो मैं एयरपोर्ट पे जैसे उतरा तो एयरपोर्ट पे मेरे को वहाँ से एक गाड़ी द्वारा जो अपना किरण वो है उसमें ले गए वहाँ कोविड सेंटर में टेस्ट किया गया उसके बाद मैं यहाँ गीता नगर BSF कैंप में आया गीता नगर कैंप से फिर अपना बटालियन 97 मोपड में आया 2 दिन बाद मेरे को फ़ोन द्वारा सूचित किया गया कि सर आपका नाम हरीश कुमार है मैंने कहा यस सर तो बोले कि ठीक है आपका कुछ सस्पेंस है तो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं फिर उन्होंने हमारे एजेंट साहब को बताया कि आपका ये बंदा ऐसे ऐसे करके कुछ सस्पेक्टेड पाया गया है उसके बाद मेरे को फिर किट पहना के यहाँ लाया गया हॉस्पिटल में उसको जैसे मुझे पता चला उस समय मुझे काफ़ी घबराहट हुई कि भाई ये मैं तो बड़ा सेफ तरीके से आया था ये कैसे हो गया तो उस समय जो है ये यहाँ लाया गया फिर यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में हमें बड़ी अच्छी देख रेख की गई अच्छी तरीके से रखा गया और काफ़ी वो करने के बाद मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ वैसे मेरे अंदर कोई ऐसे सिम्टम नज़र नहीं आ रहे थे परंतु हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छा हमें कोऑपरेट किया और आज मैं स्वस्थ हूँ बढ़िया हूँ और अच्छा फील कर रहा हूँ उसके मेरा जो है आने के बाद यहाँ टेस्ट हुआ 2 बार टेस्ट किया गया एक मैं आया था 20 को रात को आया था यहाँ पर उसके बाद 24 को हमारा टेस्ट लिया गया जिसमें हमें नेगेटिव बताया गया उससे बहुत ज़्यादा एक दिल को राहत मिली कि अच्छा बहुत अच्छा हुआ देन हमारी देखभाल तो अच्छी हुई खाना पीना वगैरह हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हॉस्पिटल स्टाफ ने उसके बाद फिर दोबारा अगेन 28 को हुआ हमारा टेस्ट वो भी नेगेटिव आई रिपोर्ट आई उसके बाद हमें बाहर अभी मतलब निकाला गया है और हमारी देखभाल बढ़िया की गई मैं अपने आप को फुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ और बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है एट प्रेजेंट आपको कैसा लगा अभी सर बहुत बढ़िया लगा आई एम फील वेरी वेल और मुझे बड़ा अच्छा है अपने स्टाफ पे जो हमारा यहाँ का मेडिकल स्टाफ है हमारा लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से हमें वेल कोऑपरेट कर रहे हैं
और हमें सांत्वना देते हैं। हमारी सिस्टरें हैं, डॉक्टर साहब हैं, बार बार आके पूछते हैं हमें कैसे हो, हरीश कैसे हो करके, उससे बड़ा अच्छा मिलता है, मतलब महसूस करते हैं अपने आप को। In Umpling, we have got till today altogether 13 patients, and out of these 13, 6 patients are those who were detected positive at the Guwahati airport or the railway station. So they are not taking in the data of the Meghalaya state, because as per the central protocol, the person he is detected where, he will be taken in the data of that state. So those 6 persons are in the data of the Assam government. Here we have got in the Meghalaya 7 persons. They have been tested positive, and now at present those all 7 are admitted in our COVID ward. So this hospital, since it has been declared as a dedicated COVID health center by the central government as well as the state government. So we are taking care of them. Because one has been detected positive at Tura, but he has also been shifted here, because this is the CAPF dedicated COVID health center, and so from there he has been shifted here. So you can say in Shillong 6. And as per the numbers are concerned, as I remember, I saw a tweet of the CM. He has admitted that 2 more has been detected out of the armed forces, and we are the only here who are being detected as a positive. In and around, if you see right on the gate, there is a screening. Any vehicle coming inside, we are sanitizing the vehicle tire, and the human also temperature is being checked, and sanitation is being done. Even if you enter in our hospital also with the same protocol, any building of institutional building you are entering in this campus, all this protocol are being maintained. Your thermal checking, your sanitation, everything is being done. So we are doing all of our efforts so that disease is not spread. Wala ka jinglong jingman ha ka ni galen Shipai ki BSF a shalong kala isir khay da ka jingnang ki jung ki brio ki bapang COVID-19 hanray lengo pan bantip baki bor penya jong ka school BSF kila penya chakmat iki examen ba pher jong ki kina school kabala pensier ba penrit mensim sika de ki mi ki pa jong ki kina yakani la kuburu da u Deputy Inspector General ubala ong ba ka jing hang ni ka de namar ki bor ki bakmi kim sim la pensange asatya ki examen wat lai ki school la khang khardap baro shikata na ka jing trekam ka jing penjari lockdown hapo kari. And is it true that exams are going on? Yes, the exams are going on. Otherwise, school is closed. So just today, there was a hue and cry that whether the kids should be allowed, but you cannot stop the exam, which has not been stopped by the authorities. So we on our own, we cannot stop these exams. No, campus has not been declared. This has been cleared by the health minister. Studies the news. This campus particular has not been declared as a containment area. The person who has been detected positive, our own Jawan, he was residing in the rented accommodation outside the campus. So that particular area has been declared as containment area where he was residing as in the rented accommodation. We are taking all precautions, all the safety measures, so that no kid, no parents who are coming to drop in get infected. All the as I briefed earlier, the necessary measures are being taken, so nothing to be afraid.